another Asus! Hi, Malaya! Hi mga beshi! Si Malaya na sad ni! Guys, happy to sad summer! Mauna sa di ang panahon nga daghan kay tagplano nga di madayon. Pero, kung madayon man gani ang plano sa barkada, for sure, lingaw nga gubot gyud kaayo na because you're in for a good time. Here are 5 kinds of travel buddies. Number 1, the planner. Hi sis! Good morning! Sis, naku gi-email ni mo ba? Kita ka? Ay sis, pwede kong check sa email sis para kita ka sis. Chua. Sige, thank you sis. Buot lagi ka sis. Mabuot lagi ka. O sige ko naliplano sa trip, di ba? Oh, di ka. Muna, tuga-tuga ka. So, ikay pinamay sis. Number 2, the party! Yay! Mulaga na ta! Cheers, guys! 2 hours later. Woo! Padung na ta! Cheers, guys! 2 hours later. Oh yeah! Abot lang yun ta! Cheers, guys! So, cheers tabi. Number 3, the KJ. Uy, May! Ato, tana. Sige na, uy. Mag-cliff diving ta na. Ha? Cliff diving? Diri lang ko, sis. Uy, scared ko. Sis! Saka to sa bukid, sis na. Mag-trekking ta, sis. Sis, trekking? Kapuya, sis. Uy, di lang ko. So excited! Mag-canyoneering na ta. Ako yung tagtanan, ha? Uy, May! No, ready na mag-swimsuit na. Ay, sis, dili lang ko sis, pass lang ko. Bilin ako dire. Ako libantay sa inyong mga gamit. Di bitaw ko ka ba sound? Ni kuyog pa ka sis! Number 4, the overpacker. Kuya, dili lang niya kuya. Pila ka ka-adlaw diri, ma'am? Ay, overnight ra ko. Ayaw nga Girl Scout, sis. Number 5, the influencer. Hi guys, I'm here at the secret jungle. It's so secret that nobody but me knows this place. Yeah, let's take the photograph. A selfie. Another selfie. Okay, the clouds. Oh, it's so very nice. Okay, I will upload this. Let's gonna do this. So, are you happy, pussies? Have a great summer, mga seeds and orbs. Laag lang gitaman sa ginhawa no, and make sure we achieve all the #travel goals this 2018. Tag your mga laagan friends and make sure being at tanang laag dili ra kutob sa drawing. May tagmadayon na gitanan. Thank you so much guys for watching. Don't forget to like my TV and my fan page Malaya Macaraeg. Og kung nag-gobi mo sa akong kalagan, follow me on Facebook, Twitter, and Instagram at Hi Malaya. Bye!